English to Khmer dialogue. Fanya and Kosal meet new friends on the first day of school. A. Fanya. Good morning, Kosal. Fanya. Arun Suasday Kosal. B. Kosal. Good morning, Fanya. Are you excited for the first day of school? Kosal. Arun Suasday Fanya. Ta nhà rầm phớp sầm rắp ngày châu liên đầm bông đế. A. Fanya. Yes, I'm very excited. I hope we meet new friends today. Fanya. Bad. Khnum rầm phớp na. Khnum sừng khum tha dương nâng chuột mứt thay ngày ni. B. Kosal. Me too. I wonder who will be in our class. Kosal. Khnum có đôi ngày đài. Khnum chọn đừng tha. Nó na nâng nực nông thnak rầm bồi dương. A. Fanya. Let's go find our classroom. Fanya. Tao tới rộn thnak riêng rầm bồi dương. B. Kosal. Look, there are already some students inside. Kosal. Mới. Miền set class. Lưu khang nông rúi hay. A. Fanya. Let's go say hello. Fanya. Tao trên từ xua sụp túc puke. B. Kosal. Hello, my name is Kosal. This is my friend Fanya. Kosal. Suasday. King chmo Kosal. Ní cứ chỉ mít ở bọc nhóm. Fanya. C. New student. Hi, Kosal and Fanya. I'm Sophia. Nice to meet you two. Sắc mày. Suasday Kosal nâng Fanya. Khiếm chmo Sophia. Trigri để ban skol nhận tàng pi. A. Fanya. Nice to meet you too, Sophia. Fanya. Trigri để ban skol nhận đai. Sophia. B. Kosal. Where are you from, Sophia? Kosal. Ta nè mọc pina Sophia. C. Sophia. I'm from Siem Reap. I just moved here last week. Sophia. Khiếm mọc pi Siem Reap. Khiếm tớp tại plah mọc tì ni. Cao pi sapda mun. A. Fanya. Oh wow, welcome to our school. Fanya. Oh, ochana. Som swa kum muk sala ra bồi dương. B. Kosal. Do you like it here so far? Kosal. Ta na chu chiti ni te? C. Sophia. Yes, everyone is very friendly. Sophia. Chu chit. Nè teng o khini ru rai na. A. Fanya. That's great. I'm sure you'll make lots of friends. Fanya. La o na. Khiếm prakot tha. Nè nừng mia mứt phiat chan. B. Kosal. Do you want to sit with us today? Kosal. Ta nè trong ngừng cùi chỉ mùi dân nghe ni tế. C. Sophia. Yes, thank you. Sophia. Cha som okun. T. Teacher. Good morning, class. Kru. Orun suasday sas te op khni. A. Everyone. Good morning, teacher. Tiếng op khni. Orun suasday lo kru. T. Teacher. I hope everyone is ready to learn and make new friends. Kru. Khiếm sừng khâm tha sas tiếng op. Miền cả triềm khuôn sầm rập sực xá. Nâng skol mực thmai. A. Fanya. I think our teacher is really nice. Fanya. Khiếm cực tha kru dương miền chật lõ na. B. Kosal. Yes, I like her voice. It's very clear. Kosal. Bad. Khiếm trôi chật sầm lên quạt. Việt cho bát na. C. Sophia. I agree. I can understand her easily. Sophia. Khiếm yo srop. Khiếm ai yo pi quạt bàn nghe. T. Teacher.
Today we will introduce ourselves to the class. គ្រូថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំខ្លួនឯងទៅសិស្សទាំងអស់ A. Fanya. I'm a little nervous. ផញ្ញាខ្ញុំភ័យបន្តិច B. Kosel. Don't worry. Just be yourself. កុសលកុំបារម្ភគ្រាន់តែធ្វើដូចជាខ្លួនឯង C. Sophia. You can do it, Fanya. សុភាពអ្នកអាចធ្វើបានផញ្ញា A. Fanya. Thanks, guys. I'll try my best. ផញ្ញាអរគុណអ្នកទាំងពីរខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យល្អបំផុត T. Teacher. Let's begin. Fanya, would you like to go first? គ្រូយើងចាប់ផ្ដើមផញ្ញាតើអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមមុនទេ A. Fanya. Hello, everyone. My name is Fanya. I like drawing and playing football. ផញ្ញាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះផញ្ញាខ្ញុំចូលចិត្តគូររូបហើយនឹងលេងបាល់ទាត់ B. Kosel. That was great, Fanya. កុសលអស្ចារ្យណាស់ផញ្ញា C. Sophia. You did really well. សុភាពអ្នកធ្វើបានល្អណាស់ T. Thank you, Fanya. Now Kosel. គ្រូអរគុណផញ្ញាឥឡូវនេះកុសល B. Kosel. Hi, I'm Kosel. I enjoy reading books and playing guitar. កុសលសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះកុសលខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅហើយនឹងលេងហ្គីតា T. Teacher. Wonderful, Kosel. គ្រូអស្ចារ្យណាស់កុសល A. Fanya. I didn't know you play guitar. ផញ្ញាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកលេងហ្គីតាទេ B. Kosel. I just started learning last month. កុសលខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមរៀនខែមុននេះ C. Sophia. I want to learn too. សុភាពខ្ញុំចង់រៀនដែរ B. Kosel. I can teach you sometime. កុសលខ្ញុំអាចបង្រៀនអ្នកបានពេលខ្លះ T. Teacher. Thank you, everyone. Now let's play a group activity. គ្រូអរគុណសិស្សទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងនឹងលេងល្បែងជាក្រុម A. Fanya. This is fun. ផញ្ញានេះសប្បាយណាស់ C. Sophia. I like working with you guys. សុភាពខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការជាមួយអ្នកទាំងពីរ B. Kosel. We make a great team. កុសលយើងជាក្រុមដ៏អស្ចារ្យ T. Teacher. You all did a great job today. គ្រូសិស្សទាំងអស់ធ្វើបានល្អណាស់ថ្ងៃនេះ A. Fanya. Today was a good day. ផញ្ញាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ល្អមួយ B. Kosel. I'm happy we met Sophia. កុសលខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់សុភាព C. Sophia. Me too. I already feel like I belong. សុភាពខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្ថិតនៅទីនេះរួចហើយ A. Fanya. Let's all be best friends this year. ផញ្ញាឆ្នាំនេះយើងនឹងក្លាយទៅជាមិត្តភក្តិល្អទាំងអស់គ្នា A. Everyone. Yes. Best friends forever. ទាំងអស់គ្នាបាទចាស់មិត្តភក្តិជារៀងរហូត